Jia Bangnili, Samika Cherong Harpi, Aprangsi Birta Thepi Arjuitha. West Bengal along Kachongdat Akarbiari so atum Kangchir Kalangit Kaching Thangpen Karbiang Long Autonomous Council Aphan Kira Pachohang. Rong Arlo Hithi Pen Akaprega Kulat Anke Ingkulong Lopusi Chief Minister Sonowal Kapang Dakpon. NFSA Pen Ration Card Kavya Tumaphan Tangka Suri Si Kepanong Pi Atangka Chopang Liam Puthak Mukim Arong Local Committee Atum Pen Lam Clark Kachipi. Lockdown Dokok Tami Prabjin Pen HSLC Sadlang Paklang Daprangpo. Karbi Anglong Arlota Kirengji Aphan Kachongda Chotelu Athai Avi Pensi West Bengal an Chongda Dam Nang Kogro Bonsita Me Kichulong Le Kijunlong Le Aphi Kibi Dun Kri Ajoine Non West Bengal along Tame Kichulong Le Kijunlong Le Si Duar Amla MAC Constituency Borkok Ariso Bang Koirat Frog Lapen Chingthong MAC Constituency Pen Bang Hiniatum Kangchir Kalang It Pensi Hadak Chingthang Dam Nang Lupusi Alang Litum Ahin Pen Birta Nang Pali Birta Kilong Atengke Alang Litum Aphan Kechenga Port Kicho Kijun Ason Pipon Bomlo Bonsita Me Puthot Lockdown Bitu Kokapit Pen Kicho Kijun Ason Anta Pipon Pedat Lopusi Chethan Pon Lasi Council CM Tuliram Ronghang Lapen MP Horen Singh Be Alang Lituma Phan Kirap Kepali Japansi Alang Lituma Hin Pen Tuning Ripon Kheruni Pen Ran Singh Teron News Fast Karbiang Long Bolongkomaji Langbung Ding Pi Polling Station Angkang Sarsing Ronghang Arong Ikoy Ronghang Arong Rongbang Terang Arong Lapen Long Sem Terang Arong Atumi Ration Card Kedola Pen Kave Langle CMP Barim Dr. Jayanta Rong Pia Sopo Mongbe Rong Pi Ahin Pen Sang Ingti Ake Joy Pen Kirondam Kiron Kapaching Bart Hegapor Langbung Dingpi Aradatum Ahir Jume Pajirdun Ringti Pinpur Me Patumi Langbung Dingpi Ahawar Lusinita Arve Kejang Ahot Setame Sang Sepin Pensi Adon Tin Kirondam Bangso Ajoine Choro Reun E Puta Langbung Dingpi Aradatum Mongbe Rong Pi Athengno Kachuru Alam The Cepak Langdun Ringti Son Si Pini Bolongko Maji Hidi Langve Tiso Arong Rongasar Rajan Tiso Jungjunga Hinpen Mithang Arong Amikaraphan Rong Asara Hem Along Hangsi Sangkiron Pon Non Aporahut Radatum Kiduki Sumthektik Aporahut Rong Asar Pen Kirap Kipajir Pon Thek Aputhak Rong Amikar Doanatum Alang Li Tiso Asang Huaphan Kachuru Pajir Pon Mukim Arong Along Local Committee Mai Pudhoniram Timung Lapen Kongchun Bang Agustin Timung Atum Pen Kedamtang Niphai Ingkoira Trok Arni Prek Jama Birta Lola Pen Channel along ke Paklangpon NFSA Ration Card Kabiatumaphan ke Panong Tipon Atangka Keron Pon ke Panglim Pualam ke Klang Aputhak Nilitum Mukim along Local Committee Angkang Alo Ration Card Kabi Mate Hiduk ke Boy Dadatum Pangrum Pet Pendon Blike Braner Kep Adondo Bon Sitame Nilitum Local Committee along ke Chengsi Don Ingkoira Hini Aparmana Tangkaansi Nang Palichot Lapenon Puthot Kilong Dun Dea Bang Puatumaphan Anta Non Kiron Pacetang Tupopusi Ning Jepon Labangso Alam The Kiklang Nang Lake Ejhak Ration Card Kavya Bang Puatum Kilong Dun Der Cheta Joinesi Aning Kechekhang Un Ea Joksi Kining Jepon Thabaret Pusi Mokhe Marong Along Local Committee Maipu Doniram Timong Pen Pachinipon Kheroni Pen Rensing Teron News Fast Karbiang Long Mohamoya Constituency Angkang Matikula Hindi ME Thanbang ke Hoy Matikula Siam Sundor Sonari Pobitro Khaglari Atumta Batai Hini Mate Aveki Ruithusi Dokmoka Ahithi Along Keng Op Kiroy Atumaphan Lapen Matikula Arong Don Pokep Arat Atumaphan Sang Dali Jangthu Haihui Ronpon Dokmoka Penlong Kiram Teron News Fast Karbiang Long Ar Hemanta Basha Samadebe তেখেতে যেটো কৈছিলে যে চৰকাৰী মানুহ যিকোনো পাঁচজনকে কমেও মানে সহায় আগবঢ়াব লাগে এতিয়া মোৰ স্কুলৰ ওচৰতে গাঁও এখন মাটিখোলা এইখন গাঁৱত মানে বহুত দিনৰ পৰা মানে মানুহবিলাকৰ কষ্টত ভুগি আছে মোক অলপ তেওঁলোকে অনুৰোধ কৰাৰ কাৰণে মই লগে লগে তেওঁলোকক মানে 50 ঘৰমান মানুহক মই সহায় আগবঢ়াইছোঁ যিখিনি ছাৰে ক'লে সেইখিনি মোৰ বিশেষ আৰু ক'বলগীয়া নাই Dipu Manja toward 5 miles Rongbang Timung Arong Along Rongthiang Iskona Hinpen Don Paroisi Rain Korapho Atumaphat Sang Dali Inti Puria The Haihui Keron ke Pajir Pon আমাৰ ইস্কনৰ থুৰেদিহে কিবা এটা সকাহ দিবলৈ কাৰণে আমি বৰ বেছি তেনেধৰণৰ ৰাইজক
তেওঁলোকে বিচৰা ধৰণে আমি দিব পৰা নাই যদিও আমাৰ ইস্কনৰ ডিফু ইস্কন তৰফৰ পৰাহে আমি এইটো যত্নশাস্তি কৰিছোঁ। ইয়াত জাতি বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে ইয়াত কথা নাহে, ধৰ্মৰ কথাও নাহে, যাতে আমাৰ জাতিৰ প্ৰেম, মানৱ প্ৰেম, আমি মানৱ সেৱা কৰিবলৈ কাৰণেহে আমি আগবাঢ়ি আহিছোঁ। গতিকে ইস্কন হ'ল আপোনাসকলে কোনোবাই যদি ভাবিছে ধৰ্ম কৰিবলৈ কাৰণে গাঁৱে গাঁৱে তেনেধৰণৰ চাউল দালি নিমখ ভগাই ফুৰিছে, তেনেহ'লে তেখেতসকলৰ ধাৰণাটো ভুল বুলি মই ভাবোঁ। 5 মাইল Rongbang Timung Arong Nilu Tumla Iskona Hin Pen Difu Rong Thang Nam Hoto Iskona Hin Pen Nil Tumla Kinesang Dali Alu La Pen Inti La Sonpli Ason Nil Tumla Adon Munida Phang Ron Iglo Luthan bang the best war sing narlapen Achor Anjali BP Adumta Pini Bolongkoma J Sikari Gate Rong Hang Ingtia Rong Along Doning Koira Poso Se Rong Arada Tumapan Ingho Chidibape Lapen Masap Sabet Kusitame Sanghan Kira ke Pajirpon La Swapi Rong Bang Ingtia Rong ke Government Achokamar Atum Inuta Abe Pu Ajoine Hadak Setame Ron Pajirpon West Karbi Anglong Kheroni large size mechanized farm along Inut for Great Claim Chokamarabang Pu Hemariti Solapen Alang Liachor Tamit Timung Piatunta Artu Kekang Rong Miterang Rong Along Kiduk Kelak Kichumuwe Kisung Keboy Adon Atumapan Sanghan Purat Hedani Jangtu Inti Heihui Kirap ke Pajirpon Kadukawe Don Thongkep Sose Arada Tumapan Pi Pajirpon Dongkamu Kampen Komol Kathar News Fast Karbi Anglong Lockdown ke dokok ajoini asamang kangpi educational institution anta inghap lablo sitame prabjin pen high school living certificate HSLC paklang jiaphan seba tum chisik bom lopusi berta pangdak berta kelong dona tengke Margarita Tinsukia Hailakandi district pen seba hempi Guwahati along answer script nang pale laplo pusi thanpon seba chairman RC Jain pen ke thanpon answer script Kangchar Kangsai Tang Etlo Pusi Ningje Non Kewangji Aru Kalite Wosika Chiklo Malomsi Pangdak Pon Thai Popusi Pachetak Pon Dongkam Kampen Komol Kathar News Fast Karbi Anglong Dipu Ward number 8 Keparlo Plimplau Nang Soara Dapan Joy Singh Ingling Assistant Engineer Lapen Rajen Ingling Vidya Singh Ingling Council Case Branch Pion Klembang Puatum Bangket Thom Boring Kachuk Pon Methang Bainong Pen Sanglin Po Dali Ilin, Jangtu Ilin, Ingti Ilin, Don Thong Kepra Poso Seki Dugder Ahematuma Pan, Kerap Pajirpon. La Solong Sorkar Penarona Ting Social Distance Lapen Henwas Der Ansi Pajirpon. Assam Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Kaping Kharating Pen Anut Woring Klembang Amethang Bainong Pen Don Poa Pan Rap Nang Jipu Kipuateng Si Pini Plimplam Lang Suara Pan Pajirpon Lo La Pen Nili Pini Pirte Nang Kahachi Arni Pacheton Ponsi Asap Soveta Anesana Parman Pajirpon Lo Puta Joy Singh Ingling Pen Perangke Pan Nang Pachini Dun La Pen Lapu Kachodenga Duna Radatum Pen Kachoro Pajirpon Dipu Pen Sondon Terang Report News Fast Karbi Anglong Dong Kamukam KSA Mai Pu Akihai Sem Sonteron Asarpi Karlitang Mrs. Kasang Sinarpi Kedam Tang Nipai Ingkoy Rapho Pia Chiklo Surihini Ra Ingkoy Arni Kang Sampor Pai Baji Ketom Ra Chitima Pormolom Chongkan Rong Hang Arong Ametang Ahem Arbungar Perum Si Labang So Pir Tepen Chi Opon Tang Lopusi Berta Longpon Alang Lia Mekichi Yahud An Alang Li Arta Ningkan Trok Ner Keprapo Plingchen Lopusi Alang Li Kepamote Kang Osumara Tungpen Pachini Pon Ausopo Semson Teronahin Pen ke Pachini Pon Atengke Alang Li Pai RG Dingkluya Porpen Alang Li Pai Keso Chelang Bomlo Lapen Kedam Tang Chikloe Jona Prang Hojai HAMMH Hospital along an Keso Paklang Damsi Pokarlo 14mm AR long Dopok Lopusi Ang Tek Long Pon Labang Sopi Pok Kerakasai Ang Deng Pachun Therapy Putot Hem Chabang Tusi Kaya Teng Alang Lipaya Ok Ring Mesensi Dolo Bonta Labang So Chikloe Jonang Bong Pajo Pen A Ok Ajakong Nang Hirbom Si Men Achitea Vedetlo Greater Dongkamukam Press Union Atum Sitami Maipu Livingston Bay Pen Japonsi GDPU AGS Komol Kathar Kepadusi Kachipadi Kakardom Kachipidun Jiaphan Chetong Dongkamukam Pen Komol Kathar News Fast Karbi Anglong COVID-19 Awur Kang Dangwa Joksi Det Pi Lockdown Inghaplo Bangso Lockdown Pen Akisung Kepajok Jiaphan Pura Patumi Janata Bhawana Long Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal Sitami Council of Minister Atum Pen Chingki Chingbayamai Phalo
Laso hut green zone district atumaphan niphai inkoira nerkep arni pen ke rongar lo akula thai hui anke inkupon jiaphan sorkar atum kachera teng lamtoy pipon lo bonta hithi borwa bangke inkpulong leputa cherai thu lapen hapure zona longkedo district Dubri Golaghat Nalbari Morigao lapen Golparan Parta kilometer 5 ka hilua wai kanga bangke kaya teng mate lockdown ki biarona teng pen ke pajokpon pelang puta laso mayalong jongpon Pinya Berta Lansi Pajulo Dometap me Kardong